I evo nas ljudi još jednoj epizodi Alan Crashera. Danas ću ja snimat, a ne Antonio, tako da krenimo. Evo ljudi, pokušat ćemo biti što bolji. To je to. Ovo će biti lagano. O prijatelju, di si ti krenuo? Inače, ja sam puno volio u ovome od Antonija. Idemo na koji level? 18. mi se čini. Idemo dalje. 18. level. Nismo izgubili ni jedan život do sad, tako da. Ovo je zahtjevni level ljudi, ajmo pokušat ovo ti sjeć. Ljudi, ovo je težak level, mogu vam reći. Ne, ljudi, oprostite, nisam uspio. Idemo dalje. Ajmo ljudi, uspjet ću. Skoro ljudi, skoro. Težak je level. Pokušat ću biti što bolji. Ja na svom mobitelu sam uspio na 40. levelu, probat ćemo i tu tako. Ljudi, opet. Težak je level. Evo, sad uspijevam 100%. Ajmo ljudi, uspjet ćemo. ...93. Još 2. Ovdje preveže se. I uspjeli smo ljudi, bravo. Nismo uspjeli 3 zvjezdice, ali nema veze, idemo probati sljedeći level. Ajmo, 19. level. Ova igrica inače je jako zabavna. Kad želite, kad vam je dosadno. Taman za ubi dosadu po kišnom danu. Još puno ljudi. Ajde, pomakni se. Evo ljudi, maknuli smo svoje stil. 88%. 91. Ajde, kravo jedan.
Uspjeli smo ljudi, uspjeli smo. Koliko zvjezdica? 1, 2, 3, 2. Ja, ljudi. Dvadeseti level. Ajmo probati 20 level. Idemo ljudi. Ovaj. Ne, ljudi. Zbog ovoga. Prst mi se. Ajde, pomaknite se. Tako. Evo ljudi. Tek 64% bit će ovo težak level. To je 91. Ajmo ljudi. Evo ga, 100%, ajmo. 1, 2 zvjezdice. A, opet 2 zvjezdice, ljudi. Nikako ne mogu uspjeti 3 zvjezdice. Koji level sljedeći? 21. Vidjet ćemo kako ćemo uspjeti. Ostalo nam još 6 života. Idemo. A pa nije neki težak level da vam kažem. Bar za mene. Samo da se ovim maknem. Nećemo moći. A, da, idemo. Evo, miče se ljudi. Ajde, daj, ko moja baba ideš. Ne! Idemo. Ne mogu. Evo ljudi, odlazi ovaj brže gore. Ne možemo. Ovi me žipciraju, spori su. A kako ljudi, ovo igrica malo laže, ali nema veze. Ajme dalje, probati. Nadamo se da ćemo uspjeti preći ovaj level. Za ovo možete dobiti ove magne. Za kita, nažalost, ne mogu. Probat ću ljudi sad. A, vraća se gore. Da vidimo.
ljudi, oprosti ako ne uspijem ovaj level. Ljudi, ajmo dalje. Morat ćemo klikiti. Joj, ne, evo ga četvrti. Zato jer smo predugo čekali na levelu i onda vam se stvori još. Inače ima moć i da jednog uzme. Uspio sam, ljudi. 3 zvjezdice. Bravo ja! Idemo na sljedeći level. 22. level. Nadamo se da će biti lagan. Ajmo ljudi. Ajmo. Sad ćemo uspjeti nešto. Evo to. Samo da nam se ovaj makne. Pa prereži. O, kako ova igrica laže. Dobro, ajmo dalje. Ljudi. Bit će ovo teže. Jo, ljudi. Ajmo ljudi. Osamdeset jedan. 84. Devedeset dva. Ne, ljudi, stvara se još jedan. A ne, sad ih je 3. Mislim da nećemo uspjeti ovaj level. Morat ćemo ovako. 93. 95. A koliko vas je. A, stvarno se šest. Ljudi, 98. Sad riskiram koliko god mogu. Uđi ovo. Što se ne razrezuje? Oj, da, 98. 98. Riskiram, ljudi. Oj, me 5 je. Uspio sam, ljudi, bit će jedna zvjezdica možda. Šta mogu? Teško, ljudi. Čak 2 zvjezdice. 1000 džema. Idemo na, čini mi se, 23. level. 3 života nam je ostalo. Idemo. Ajmo. Evo, još ćemo ovaj level i onda ćemo završiti epizodu. Ovo je bilo. Ajde, kravo jedna makne se sada. Vidi. Jesi naporno.